Rahasiaku borusidu abeku nabasa nunga magodako naikombu di namamu boruku dahasia Nuai teina ai nungaro bero kami eraki di mangajana jakoma pasu pasuni natoropi. Selanjutnya kain ulos diterima oleh Mama. Ini adalah sebagai prosesi pemberian tanda cinta. Sayunakmu paulina manu si matuan asatata boru dirajamu tubuh malam tenang si koru jadi dorong di purbatu tubuhan anak dolot boru jangan sahat sahur matu tangi yakin Marsia dina Marsia cua-cua daerah lotelaki Ingot maparan nang diundumi Ulos semanang di jalan di panditai Tunggu sojari ho Marsia Sosiliran di hamate Idohatan di Tuhani Tunggu sojari ho Marsia Sosiliran di hamate Idohatan di Tuhani. Pemberian ulos yang pertama telah